Evo nas nazad, Tihana, dosta muškaraca prolazi kroz emisiju, tako? Dosta. Ovako, koji imaju torzo poput mene, trbušnjak u jednom komadiću. Aha, znaš? Ovaj pipski trbuščić? Da, mali, ali ovi sportaši dobro izgledaju uglavnom, jel? Imaš li formu nekog sportaša koji ti onako baš pojam, osim nogometaša, naravno? Joj, sad je to teško pitanje, ja više ni ne gledam baš. Plivači, vaterpolisti, jel ti dobro? Pa to, ajde, oni možda tu su negdje. Na listi prioriteta. Da, ali sad da zadovoljimo apetite takvih kao što si ti, znači sofisticirani dama, pogledajmo jedan džingl koji će nas uvesti u sljedeću temu. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. This is my last resort. Cut my life into pieces. I reach my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Care if I die bleeding? Would it be wrong, would it be right? Ever took my life tonight? Chances are that I might. Mutilation out of sight. And I'm contemplating suicide. Cause I'm losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. I never realized I was spent too thin, till it was too late, and I was empty within. Hungry, feeding on chaos and living in sin. Downward spiral, where do I begin? It all started when I lost my mother. No love for myself and no love for another. Searching to find a love upon a higher level. Finding nothing but questions and devils. Cause I'm losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Nothing's alright, nothing is fine. I'm running and I'm crying. I'm crying, I'm crying, I'm crying, Evo ovako je izgledao nekad i vaš voditelj. Dame i gospodo, Hrvanje i braća Neven i Nenad Žugaj. Dobrodošli. Dobrodošli, braćo. Hvala. Čekaj, koji je koji sad? Ti si? Ja sam Nenad. Nenad. Yeah. Nenad i Neven Žugaj. Čovječe, boži, dečki. Znate kako je završila juniorska i kadetska utakmica Dinamo Zagreb? Ne znate? Evo sad ću vam reći. Dinamo u kadetima dobio 4-0, juniori 0-0. To je ono što smo dobili s terena. Hvala našim izvjestiteljima. Ali nogomet smo apsolvirali. Kao što ste vidjeli, idemo sad u temu Hrvanje. Tihana, ovo je tvoj sport. Moj teritorij. Ovako izgleda svaki vaš trening ili? Pa to je mali klipić naših treninga, da, ovisno znači o fazi pripreme. Kad je znači od bazičnih priprema pa sve do specifičnih nekih priprema, treninzi se razlikuju, naravno. Evo, prvo da razjasnimo, vi niste u istoj kategoriji, jel tako je? Ne. Ti si u 70... Ja sam do 74 kg. A ti do 84, do 84, ja. I nastupate za Hrvatski klub Lika, jel tako? Nastupam za Hrvatski klub Lika, da. I koje medalje najviše sjaje kod vas? Koje su vam medalje od najsjajnijeg značaja? Pa eto, idem ja prvi, pošto sam ja uzeo prvu medalju za Hrvatsku na prvenstvu Europe. To je bila bronca i svjetski sam vojni prvak. A evo, mi smo povodom njegove medalje, odnosno najvećeg uspjeha hrvatskog hrvanja prije mjesec dana. To je bila bronca osvojena? To je bila bronca na prvenstvu svijeta, znači konkurencija je stvarno ogromna. To je sport koji je rasprostranjen po svim kontinentima i najstariji olimpijski sport, tako da je taj uspjeh stvarno fenomenalan. Pobjedili ste aktualnog olimpijskog pobjednika, jel? Nisam aktualnog olimpijskog pobjednika, pobjedio sam do tog dana aktualnog prvaka svijeta i prvaka Europe, Turčina Avluku, ali tuko sam ja i olimpijskog pobjednika i vice prvaka svijeta. Rekli ste da je to rezultat 18 godina mukotrpnog rada. Je, to je rezultat stvarno naši svi treninzi su stvarno detaljno planirani, programirani.
Sve što radimo, znači osmišljavamo i to je stvarno rezultat našeg rada i u zadnjih 2-3 godine dosta radimo na sebe, dosta ulažemo u sebe od sportskog psihologa, moram spomenuti Amira Zulića, s kojima radimo 3 godine i od tada stvarno rezultati idu na gore i mislim na bolje, ne? I nadam se da će tako se i nastaviti. Ja moram samo i ovoga puta plasirati našu Sanju u eter. Sanja, i dalje pozovi gledatelje koji osim naravno telefona mogu i mailove slati. Da, evo još jednom ću se ponoviti, znači info@sportnedjeljom.hr, pišite i ja ću koliko god budem mogla u mogućnosti pročitati vaše poruke i mailove. Znači neovisno samo o braći Žuga i Hrvanju, naravno možete poslati nekakav mail, kritiku, pokudu, pohvalu, uvijek je dobro došla. Koje je iduće natjecanje za koje se pripremate ili ste sad odmarate? Pa eto, mi smo znači sa Likom ekipni prvaci države, tako da ćemo vidjeti, u Istanbulu je znači Kup Europe, pa možda idemo tamo, ne? Ja ovdje imam 2 lista puna medalja. To je moj prijatelj Domagoj Bagarić, to je moja generacija. Osvojili od 2005. do 2010. To zaista impresivno izgleda. Što je sa idućom olimpijadom u Londonu? Da li ste se plasirali ili ćete tek? Pa u Hrvanju se stvarno teško plasirati, ali nije nemoguće. Olimpijske igre su nešto što dolazi, što još nije tu. Nama je bitno znači, da svaki dan napravimo 2 treninga, znači to da se koncentriramo na treninge, a sad olimpijske igre da li će biti, da li nećemo, nismo vidoviti, ne znamo. Mi se nadamo. Nema presinga, jel? Nema presinga iz dana u dan. Glavno je da radimo ono što smo se zacrtali, što se treninga tiče. Isto tako, naravno, imat ćete prilike vidjeti dakle, tu brončanu medalju koja je osvojena. Je li to prva brončana medalja za Hrvatsku? To je prva svjetska medalja. Prva svjetska medalja, da, mislim, na to sam mislio. Da, i najveći uspjeh od samostaljenja. Odlično. Mi imamo, dok budemo malo pričali, prilike vidjeti tu borbu. I onda na kraju, molim vas, posebno pogledajte taj kadar za njih 10 sekundi, šta čovjek radi, majko moja. Onog bila sam i ja bacao na Fakultetu fizičke kulture nekada, danas Kineziološkom fakultetu. Dečki, jeste zaposlenici u MORH-u? Tako, mi smo djelatnici Oružanih snaga i ovim putem pozdravljamo sve djelatnike, također i Domagoja Oni Bagarića. su vaši najveći navijači ili? Da, tako je. Evo, Pa izlaze nam u susret i eto, zahvalni smo im za sve što rade za nas. Lijepo. Hrvanje je tradicija bila ovih prostora. To svi koji malo više pamte, evo vidjeli ste Marka Mlinarića u emisiji, lijepo se sjetiti prošlih vremena, ali nekakvi sportovi koji se danas pojavljuju u hrvatskom eteru i u hrvatskom svijetu, ponekad im nekako nisu dio tradicije. Hrvanje za one mlađe, evo tu su djevojke iz Sinkro kluba Zagreb, Hrvanje je nekad, pogotovo u onoj bivšoj državi, bilo in. Može li jedan ovakav uspjeh, dečki, i ovakva jedna dobra priča, biti jedan kotačić zamašnjak poput Atletike, Blanke, Sandre, da ne nabrajamo, ili Tekvandoa, Martine Zubčić, Sandre Šarić? Pa ja mislim da smo mi svoje napravili, mi smo tu da hrvamo, da postižemo rezultate, da treniramo, a sad na ljudima koji su iznad nas, znači na Savezu, na Hrvatskom olimpijskom ili ne znam ko je zadužen za marketing, ja mislim da bi oni na temelju tih rezultata oni bi se trebali pobrinuti za to, jer mi u svoje hrvanje, u svoj posao još da brinemo o tome, to je teško. Ne? Koliko trenirate dnevno? Pa treniramo 2 puta dnevno, u prosjeku 4 sata dnevno svaki dan, osim nedjelje. Osim nedjelje, rezervirano za emisiju Sport nedjeljom. Dečki su trebali biti već izvjesni. Evo vidimo tu borbu. To su isječci, kratki isječci, znači svih 5 borbi. Ovo je znači s Litvancem, iz svih 5 borbi. Ali, naravno, ona za broncu je ipak onak. Ovo je akcija koja je, znači, ovo je kombinacija stvarno vrhunska bila. Ne, pohvali se slobodno, ovo je dobra emisija. Ovo je znači zadnjih 30 sekundi, jer se hrvanje sastoji od, u jednoj rundi je znači minuta i pol u stojici, 30 sekundi u parteru. Grčko-rimski stil. Grčko-rimski stil. I evo, ovo je znači bila akcija zapravo za 1 bod.
prvu rundu sam dobio i ovo je bio odlučujući. I sad odlučujući gledajte ljudi, molim vas ovo sada, ovaj potez djevojke vi koje se s nama Pa pogledajte. nije to ništa čudno. Ne, vidi, kako se zove ovo zove se tuljan. Ovo je hrvački Tuljan. delfin ili... Šta je ovo, tuljan, delfin, šta je ovo? Zmijica, da. Zmijica. I sad te poziva gore sudac, ali nek sačeka sudac. Protivnik je bio, prosim, molim te još jedan put. Nazmijev Luka, to je Turčin, to on je 36 godina, on je legenda u kategoriji do 84 kila. Malo je tužan bio. Da, malo je, da. Neka se ti, na njega zveknuo, to je meni iznimno drago. Već na vrijeme smo mi mislili na vas, ali splet okolnosti emisija je tako bila koncipirana. Evo, došli ste sad, to je ono što je najvažnije. Kad govorimo o vašim nekakvim željama, uspjesima, slažete se, treba se pokrenuti, treba ta cijela priča ići, ali Hrvatski olimpijski odbor potpisao je ugovor sa MORH-om i to je nešto što daje mogućnost vama iz malih, kažemo tako, sportova da danas sutra osigurate svoju egzistenciju. Je, tako je. Mi smo sretni zbog toga i nadamo se da će to biti neki kotač koji će pokrenuti. Mislim, naravno da je došlo do te suradnje između MORH-a i Olimpijskog, da će doći vrhunski sportaši što je u drugim zemljama, recimo pogotovo hrvački sportaši su većinom u vojsci, jer to je ovako dosta vojni sport, muški pravi. Pa eto, nadam se da će i zaživjeti to kod nas. Hrvanje u Hrvatskoj sada u odnosu na... Mislite li da ovim rezultatom će napraviti se korak više, rekli ste, ali kakva je situacija sad trenutno? Pa situacija, evo, u Hrvanju se dosta toga promijenilo, pa sad se čini da nema toliko rezultata, ali moramo naglasiti da se Hrvanje promijenilo, odnosno recimo prije je bilo 10 kategorija, a sada u nijednom borilačkom sportu ima samo 7 kategorija. Raspao se naravno SSR i tako da je konkurencija stvarno ogromna i velika i mislim da su te medalje stvarno neka prekretnica i da dolaze dosta mlađih Hrvaća i da će to sad uzeti zaleta. Ne? Vi ste još uvijek mladi, jel tako? Vaše najbolje godine tek dolaze u Hrvanju, ili? Pa ima ljudi koji nas otpisuju, ali vrhunski sport podiže te granice. Mi imamo 27 godina i mi smo uvjereni, naravno, ako bude zdravlja, ako bude što se posla tiče, tako nekih još 2 olimpijska ciklusa. Taman za olimpijadu da budete pravi olimpijske igre. Dečki, vrijeme vam curi, hvala vam, zaista vam hvala. Ostanite još sekundu s nama da vam zaželimo puno sportske sreće. Vjerujemo da evo i ova emisija će biti na neki način jedan impuls svim onima koji vam mogu pomoći na način kakav vi zaslužujete. Vaš tretman mora biti adekvatan, a da Bog da mi dočekali nešto što u boksu žele dvoboj braće Kličko, pa neka bude dvoboj braće Žugaj, pa ko bolji neka bude taj na tronu. Hvala vam lijepa na gostovanju i bit će prilike još družiti se s vama. Samo tako nastavite. Hvala.